Bilane weekend le bapala le setlhopha sa Kaizer Chiefs Polokwane papadi ya bobedi papadi e fetile o le bapetse ka cup game le latlhetse ka nnote nne go lefela setlhopha o nagana gore le ready o re le kopane le setlhopha sa Kaizer Chiefs le gore se bontsha se le mo formong papadi e kitima ko Polokwane. I think we're ready, even if the results is the first two results are sharp, but I think we're ready. Like the focus on game it's like the results are last obviously up to sharp, but I think no sense to say before like results of situation in the regret like the 3 points. When you look at papadi sa setlhopha sa Super Sport o a kgotsofala ka performance ya hao ya season e ke this season actually like sa push or ke so chance ke tlo fitla ke tlale ke tlo great opportunity ke molaetsa o bofe o ka fa balatedi ba setlhopha sa Super Sport matsatsantsa a Pretoria. Message nga fa mbona gore ba sa latlhella moya re tlo pusha no difficulty ya right so santi ba re tshepe re tlo pusha re tlo mo situation re tlo kry di results tse sharp ro la ka letsa motlhatsi le motlhono le ratsa fa le bile ra dumela gore o tla kry sebaka sa go sa go bapala.